Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Kita karon din irugi nga iba sa pagkayam. Dati pagkasalitaan niya, Jing-jing na poluan, Jing-jing, di nakakaasing obing. Dear Manong Nemi. Nutumtengak dito eskwela, Manong Nemi, siyak manin tikit kitain dikiti ka eskwela ak. Siyak manin ti pagsasaritaan da nga pag-iinar sa asan. Ngamin Manong Nemi kat saan napintas ti arwatek. Ngamin kat nakachinela saklang sa anak na nakasapatos. No pe idi Manong Nemi kat napintas dikiti arwatek ada sapatos ko idi. Ngamit itinalawan na kami ni tatang. Aw unay makorkwarta ni nanang nga mangmanglo iti laba ken kastamet ten Manong Nemi nga basaray agaramid tinudok kuno anyaman di takakanen nga mapan na isursur nga ilako. Ket gapo Manong Nemi tasyak manin ti pagsasaritaan. Mapanak laing ti suli, sumbre kaklatan ti unek ti eskwela, ti Romi, Manong Nemi, sak agtugaw iti tugaw ko. Pambarag tulat tamet ten ati na naliday nga mangpampanunot iti kasasad mi kininana. Nasyat mit idi Manong Nemi ti panagbiag mi. Ni tatang ket may salang nga karpintero unsaan katag tricycle driver. Inanang Manong Nemi data idin nga manglo iti laba. Imbag tawampay kapsat ko. Sisyak laeng nga anak da. Awamot unay ti agpaggastusan mi ti kunak. Tidya lang mabisyo nga mi ni tatang. Naleng uminom ti arak. Pasaragap apad da kininanang no kasta nga dawaten ni nanang no sa dinot ayan ti sweldo na no mapan nag-construction. Basit lang titad na. Di pa umanay Manong Nemi nga para may sangaal daw kuming kumakakanin. No kasta nga ipapilit ni nanang nga alaen Manong Nemi tiya kompleto nga sweldo na wano ado kumatitid na. Pambaran ng tumuten Manong Nemi nga tong paen suna. No ibagada nga Jing-jing tinakakaasing nga ubing, mas asyanak mit idi kininanang ko Manong Nemi. No kasta nga kabilin ni tatang, agpaparayat akton Manong Nemi, ngim asinot umarayat. No kano, iriri, no apat, agasawa, kat awang kano bibiyang ti karuba. Siyak dun ati mga anawa kani tatang, ngim daytan tumunutan, iwadag naktunga iwalin o rektol ba iparosisi. Damdamagig ton piman kininanang ko no apeng kami nakasta ni tatang. Sa kumidla ko na. Nasaysayat lang ko man no awan ni tatang. Taop no awan tiwangkap kabil ken kananang.
Agpesunod ti kunak manong nemi naganos ti panunot ko, ngem mapanunot ko ti amin. No awan ni tatang, awan mangkabil kininanang. No man adda isuna, adda man ited na kwarta, basit mo. At tapende di gundaway, nga saan nga mangmang ti kwarta ni tatang. Ket no kasta nga awan pagtrabahuan na, awan ti ipasada na, mapanlatag bartek, ket mapanadawatan pa ni nanang manong nemi, ket no awan tut ibagawon no itad ni nanang, kabilan ng tumanong. Imbes ko mga ni tatang ti mangted iti kwarta kay ni nanang, ngem ni tatang ti dumawat iti kwarta, tapangalaan ni nanang, jalatandan ng aglaba. Kem konformidita ti babalin na diskarte nga pangpataodan ti basit lang nga kwarta. Sanan to kabilin no awan ti ted di nanang nga kwarta manong nemi. Kita dari kiti kundaway manong nemi, masalamaak ni nanang nga sarasarapain na ti barukong na. Nanang, jing anak. Abay, hanggang makaanges. Nabannog ang lasiguro. So nga kastoy. Ato nga minti kitilin ni Baag. Anak, imbagdada ka hamang tulong kanyak. No kasta nga bakasyon, iti panagbasam, no Sabado ken Domingo. Nakakaasi kayo mat nanang. Agraman kan ka. Nakakaasi ka. Manipod di saanan nga mangmangte di tatang mo. Iti kwarta. Ken no awan ti pagsapulan na. Ket siyak pa iti dawatan na. Saan ko nga maitad ken ka anak ko? Ti susto nga maitad ko kuma para iti panagbasam. Pasensya kan, Jing. No ibagada man nga si ka nga Jing, tinakakaasing obing. Ang abali nanang, adda akmet. Kulak nga rin, napimpinas ko man saan nga sumangsangpit ni tatang. Napimpinas peti biyag ta, no awan ni Sona. Sa mga sawan ti kastanan. Tiket aramidem, tulungan nak ang mga karkararag. Sabi ko tagbalbaliw ni tatang mo. Sabi ko tagbalbaliw ni tatang mo, kuna idi ni nanang. Ikarkararag kumita. Sabi ko tagbalbaliw ng agpaiso, kita ipasdagdan tagtrabaho, idyan na ti aginom, ti ado, ket adun titid na kwarta kininanang, tapno ti kasta, ket adaw sarami, apagbiag mi, kanadamat may gatangin nga baro nga arwatek, kuno saan ket no adda gastusek, kumasapul ko iti eskwela. Ngem saan nga nagbalbaliw manong nemi, dudiket pinanawan na kami. May matangak nga mismo manong nemi. Inibagkatanin ni tatang tibag ngayan digitarwatan na. Ingkawid ni nanang. Inarakop na manong nemi ni tatang nga sililukod ni tatang. Kardo, sana kami nga panawan ken ni Jing nga anak ta. Sana kami kumahapanawan, Kardo. Saan ka di kasi kami latinag ko na? Nga napimpintas pa no awanak? Saan kong imbaga ti kasta? Kasi nung tinag-ibaga, yata anak mo, ni Jing, tinakakaasing ubing. Agbalinto nga dad nga nakakaasit ti anak ta no awang ka. Amo maitid tiragsak ko. Iso nga, panawan kan. Panawan kayon! Ada na maamok nga babae, matruna, pensyonada, uri bakit nga masulek, agloha. Idad na amin nakasapulak. Igatang ko ti arak, pakibarkanak, kahit ko gatang idad na, basta lagid paragsagig iso na. Wala palat sa pulek.
Iso ka panawang kayo. Makamo kayo tibiyag yo. Saan? Saan, Cardo? Saan? Ngiminuwadag manunemi ni tatang ni nanang kat orela na iparosisi. Kat kastawanan ti parang dardaras ni tatang ko manunemi ng imadayon. Kat inarayat ko piman ti ainak. Anak, awanin ni tatang mo. Pingagsangit kayo, nanang. Anak, saan kayo ngagsangit? Managsakang kikiti. Tawan ton di mangkabil kada kayo. Anak, ano namin ti kasapulan nyo kayong kuwana? Saan na kayo matan ng kakaida? Tsak matan nangag nabayagan nga tsak nangag ti arang eng kinasog yun. O kasta nga gabgabon na kayo ni tatang. Kinabudno na. Nangig ko ba iti panangibagayo? Nga may parit kada kayo. Iti makipag-sex, han? Apa nga mangmangigbo di kita. Kit nagilit dato'y balay pagkasaraan tayo. Ano lang data ng sera. Uno, ng divide. Ti kwarto yu ken ti kwarto. Plywood lang. Jakad nga manging tibagbagayo no kwa. No kasta nga agas-asog kayo kada. Wala anak ko. Bumad gahim ti mapaspasamak no kwa. Kumoy. Lalo nung napartik ni tatang. Kat kasla nga taot pangyarikan na kada kayo. Kahit nang laing ti makaraos. Uri bagbagayo nga nabannog kayo ti laba. Panaglabayo. Uri bagbagayo nga nabannog kayo. Kat kwa sasarapayin yo't barokong yo. Anak, nanang, aping aming kasidya ti klase ti na nakiasawaan niyo. Hangga ko mga mangimula ti guram iti amam. Gabuta amam tulata. No awan isunawang ko kumamit. Nasesiyat ko mga no awanak, no kasidya mo ti klase na nga ama. Saan ka nga mangimula iti gura? Iti padam ng tao na nangruna kayo ni tatang mo. Adadag itinaskin nga gurain. Adadag itinaskin nga kaasyan. Ngam ti klase ni tatang kat saan nga naskin nga kaasyan. Saan nga naskin nga ayaten. Anak, saan ka sa ti susurok ken ka. Ayatem ti padam nga tao. Ure di kiti kabusor mo. Ure di kiti classmate mo, nga manglukluko ken ka, mangsutsutol ken ka, mangibabae, mangibagbag nga jing-jing nakakaasing obing sa mo tangi kaskaso ida sangga mangimula tigura iti barokong mo. Ayat ko agkapsat signal. Pasensya kayan. Aw mo ti pangyakaran tayo. Aw mo ti kasukat ng wifi. Tayo nagkat tayo ng PLDT. Yeah. Damat ama din ako sige. Kasta nga rod tinapasamak manong nemi. Adadan nga nakakaasi ti panagbiag mi nga gina takakaasi nini nanang nga mangisaksaka din ti pagbiag mi. Ti maigatang ti bagas nga maisaang ti masida. Napidya masida manong nemi ta oray nating laang ti sidayan mi kininanang basta lagi di ada buggo nga pangbuggo mi tinabraw nga marunggay. Oray no itlog laeng manong nemi ti balon ko no ka nga mapanagbas nagbalbalo na. Umadadayo ak no ka manong nemi kadagiti ka eskwela ak nga padak nagbalbalon. Uy, jing-jing! Nasidam, may sa langit itlog, tinitib amano. Nakakasyo ko ba? Siya ko, duwa nga fried chicken nga lupo. Makan mo amin, Lorna? Kanag-amin na. Kahit no saan ko man nga may bus, yawid ko. Tapay, nagadot aso mi katapusa mi. Inuawan ti balon ko no ko ha. Dila mabaling nga pabingayan nak, di ado nga palon mo. Pagkananokon. Di ka pagbuanas, durgi. Hapi ngamin nga nakakaasa ti kasasad mo. Tapos na saan ka mga sibro. No handa kontribusyon tayo.
maud-udi ka kang bayad, pasaresaan ka makabayad. Unang taon no kat may remedyo ni nanang ko, labandara lang ni nanang ko. Kit ni tatang mo ngay, pinanawan na kami ni tatang ko. Ay, jing-jing nga talaga, tinagkakaasi gobing. Siyak, da kami, nakeskulam. Kompleto tinaganak ka na kami. At napagtrabahuan da nga dwa. Kit ni, no, adadawatan mi nga kwarta nga masapol mi. Idada. No, kayat mi ti mangisibro. Idada. Nagberde kami. Nakadadupala mi. Sika nga, nagberde ka. Baka saan ka papaala. Nabayagin na sana ka nagpala, nagbirthday ha. Jing-jing, tinakakasing obing. Nakakaasi ak, iri pa nagkita da manong nemi. Ngam tiyak kayat, nga ibilang nga nakakaasi ak. Gabot ang mga anak may na kompleto, di ti mamitlo, ti may sangal daw manong. Pampanunutek, babaen tinaganus nga panunot ko. Tibak nang kan tinakurapay, tinagdiferensyaan di kiti duwa manong. Dagiti nasaliwanwan ken di kiti nakurapay tay madipay nga sang kasapulan sang kaapuyan. Tinakurapay ken baknang kadagpadpada da amang mangantin na poy. Numampay saan o ang agsidsida tinaimas ni nakurapay ket nakaimimas ti sidsida en di kiti baknang. Agpadpada damat amabsog sang kadi. At dagiti nakarot busog na, at damat kalkalingan na. Nasyak abiyang manunemi mapne kakon, mabsug akon, ure may salang alabay, iti napoy, kino at dalaki di, ure asin laeng mano, iti iwarakiwak ko, iti labay ko, saak mangala iti ure nagprituan nga manteka. Mabsug akon mano. Nagbadbada kam to nga mabsug kaditi baknang. Arwaten. Agbadbada kami nga arwaten na. Talangan met nga nakurapay kit aglaha nakauyos nga mapan nagbasa. Agbadbada kam to met nga arwaten na. Dapanti, brief, short, palda, o no blouse, uniforme, iso na laeng. Agkupas, terwaten tinakurapay. Ketibak ng kaslakang kanayon nga kabarop karo. At darelo nga pagurasan tibak ng tika nakurapay ket awan. Ngam amunan tumet ti oras, tadamet radyo, transistor radio, nga pagdenggan na nga kang kanayon mo't nga bagbaga announcer ti oras. Kaya namumet na din nakurapay ti oras no anya a programa ti dengdenggan na. Napay, pagturugan manong nemi. Ang beso nga ti baknang ket di gudson ti pagturugan na naka-aircon pay manong nemi. Idinto ta nakurapay ket natangken nga papag. Gagagangay lang ti ikamen kastamatan ti pungan adamet ules na. Ules nga naingpis nga mabalin nga na dait laeng supot ti arena ako na. Pasarad namat electric pan, tinakurapay, wano saan kat awampay, ngam nakalukat ti tawat, sumbrek ti presko nga angin. Tinakurapay, manong nemi, oras silolokat, tiridaw, ken tawa na, awan ti pagdanagan na, taawan tinasken nga sirken da nga maptakawan iso ken kuana. Idin to taribak nang ket direhas, digiti tawa kadaridaw da, ada, nabak nang dangarod kat adu di kiti posible nga takawan di kiti akyat bahay nga mangtakaw kadakwada no saan nga nakarehas di kiti daw ken tawad. Ngayon parehas katibak nang ken tinakurapay ket makaturog da. Sadan to makariing iti kabigatan na. Kasta manong nemi ti sumsumrek iti naganus nga panunot ko. When agpapada kami nga umang anges. Agpapada kami nga mabisin nga mangan. Agpapada kami nga mabsug. Agpapada kami nga makaturog. Panagbasa nga ron.
No gasto lang ti mapaspasamak kada kami kininanang baka graduarak lang ti elementarya sa anak tun nga palubusan pa nga mapaniti high school. Wano saan, kat ore man lang ti high school kat maka agpapada kami ng mga anas. Agpapada kami ng mga bisita. Uen manunemi kas na ko nakitae itinaganus a panunot ko ket mapampanunot ko tinagdiferensyaan ti baknang ken tinakurapay. Napya kami pa manunemi tanakurapay kami agpaiso nga gagangay laeng ti panagbiag mi. Ngem no ugali ti pagsasaritaan manunemi napyapi kaniyak manong ti ibaga ni nanang nga nasing petak. Kat dagiti babaknang manunemi na palangwad da, gabota babaknang da. Natangsit da, gabota adda ipagtangsit da. Napanakkel da, gabota talagang adda ipanakkel da. Ngayon masamay sa daytang saan nga nasyat ugali. Awang kas itinapakumbaba akas ko na ni nanang. Ngayon putpudno pa yung amapaspasamak manong. No sa sino, iti nakurapay no siya sinupay nga ti marigrigat adadamat nga grigat. Kunak daytoy kaputa talaga nga uri ikal kalikagom ni nanang ko nga adda may ganan na akwarta nga may gatang kadagiti kasapulan mi. Ngem pagtalawan na kami maten iti aking kukuha ti basit nga balay nga pagkaskasaraan mi. Nanang, sa dinungaro din ti papananta. Agkas kasara tay gayam, kung nakalano impatagdaryo kinitatang dito nga basit nga balay. Kalapaw ko kumangim sa ambot nga kalapaw. Tadamat dua kwarto na, da basit nga salas na, da kusina na. Ti kalapaw kat kalapaw lang. Anak, aga bale. Mabagdeberan siya may tati balay ken kalapaw. Ada kalapaw, itilikod ti balay da Mrs. Fernandez nga paglablabaak. Nebagak kang kuana, kanukas pagarikan ta sanggam nga makabayan iti kasera, tila mabalingan dito kami kalapaw yo, iti likod ti balay yo, ma'am, nga gindag ko na, kauwang ko na. Anak, sa mga panunutin nga, ibagbagada nga jing-jing tinakakaasing hobing. Sa lang siya tinakakaasi nanang. Duwata nga nakakaasi. Apay kasla datalaing ti kastoy. Dagiti duma, apay nasiyat ti biyag da. Apay nasiyat ti kasasad da. Anak, numapang ka ti sa bali nga lugar. Nang naruna ka dagiti siyudad. Numapang ka ti sa bali nga lugar. Nang naruna iti siyudad. Adu anak. Dagiti kas kadata. Hindi mapandangarot sa siyudad. Tapno ti kas ta kita. Mairaman tamat kadagiti kas kadakwada. Kas kadata. Pumanaw ti dito ili tayo. Mapanti ti siyudad. No mapanti ti siyudad. Kasanungarot din di pa nagbasak. Urayan talayangan ng anak. Nga malpas ti klase. Ya? Tayin to no, malpasan ti klase agrekap. Imbaga ni nanang manunemi nga numalpas lakid din iti klase. Kat padasim mi kano ti makigasang gasat iti siyudad. Pili nga rod malpasan ti klase manunemi. Ini maala kong ti card ko kanda dumapay kasapulan tag-3 perak ton. Pinanawan mi ti kalapaw manunemi nga inted kada kami ni Mrs. Fernandez. Basit lahing di kita arwatan mi manunemi. Taumat ti makuna aghamit mi. Tadagiti lunglungan manunemi inusar mi iti pagkasaraan mi ket datin ni gijay nga lunglungan.
Imbati min. Pwede makadanon kami dito sa syudad, Manong Nemi. Nang, nagadungan lugan. Kan nagdadakkel kiti building. Huwag anak, kasta ti syudad. Iti sentro ti syudad. Papananta nga rod nang. Nagsapulta na ti pagyananta. Mapanta ka rin kiti balbalay. Nga posible nga kasapulan ti katulong. Anay ko nang, apay, dito tsinelas ko. Arig na. Dito lahingin bulong na ti adda. Apay, awanin ti solar na. Bale, agpadpad ako niti semento nanang. Ching-ching, tinakakaasing nga ubing. Kada kayo tadabakyayo. Narikat na marunot. Dati tsinelas ko pala edi, so narunutin. Imbaga tasang napugsat ti bulong na. Mga sinapod Diyos anak. Megan, nang mabisin ako. Ano sam tibisin mo? Tabarbara nga makastrikta nga dangos iti pagtrabaho kakas katulong. Una mo kaya nga duwata, kat makatulong kami. Dagbalinta katulong nga duwa. No kunadang basit lang ti sweldo kaputa duwata ang mga naketso. Tasang ka makatulong na mapangkantog basa. Ado Manong Nemi ti nagtugtugan, nagbaseran, nagdurbelan mi, kada nagtugtugan mi. Maula ko kung tibising ko, ano? O, kada ti mabaling nga gatang dita. Dati pinagpleta tayo ng bedo tinang. Tay gatang ti biskwit, adat siyang kita ni. Kin makainuwang pa yun. Ada, mabalit ng gatang. Iti Skyplex anak. Kimatang kami Manong Skyplex. Apag isuunay ka no. Soft drinks di kayo kumatang. Awan di kwarta amin. Kapsat. Danong laingan ti i-request me. Kit maaw ni gatang mo ti danom di soft drinks ken danom di ka ti sulay so. Haan nga na ti mineral or ti gadgatangin mo ti danom. So gatangin nyo makiinom ka malabasitin manang. Sabi nagkapon niya. Sabi saan lang ayo. Anang ilit nagkapon niyo. Yung baga ni nanang no sa dinut nagkapon mga ili Manong. Sabi nga rin sa Skyplex ti ginatang yo. Isulat na kalayan ng ti kwartami. Balasan ko. Sige. Bam. Libre ka nga rin ti tanom. Yung tagripo. Nawasa. Manong Nemi. Inikak ni nanang. Sana nanak. Kanam amin nang. Agudwata. Upat met da ito ni. Tinagyan ti may sa Calplex. Agbingay tanang. Amok ng patpatat nga mabisin. Nagbingay kam nga rod Manong. At least. Naipkapan. Sang kabasit ti bisin mi. Kinadomilatan ti minum ti danom. Aging ka Manong Nemi. Nga sinalsod ni nanang no daam mo. Ti balasita nga ang lako ti tiyanggi. Nga makasapol ti katulong. Dua kayo na ka. Una balasan ko. Banyo ta. Kuntake. Gapgapo na itay. Ni Mrs. Vargas. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Apag isuon ni ma'am. Di ba may kagimatang itay kita na isauyo kanyak nga kwa. No, anda mamok nga sumbre kakas katulong yo. Adad toy. So na lang takwa. Handa nga tagad toy. Nagapuday ti ili ti abagatan. Agina. Madlaw nga ron ko nakutong data siguro. Handa makumkumpleto ti mangan. Nagbingayan da pete mesang Skyplex itay sulat pakaanayan tinabati a kwartada. Ay, sige ma'am. Ma'am, dati to tuwalag taa. Wan ma'am,
Imbagam nga, uri tandanan nak, no, da, maitid ko nga, may rekomendar ko nga katulong yun. Sige ma'am, sige ma'am. Okay. Umay kong tualan ma'am. Umay mong tuyeg. Sige ma'am. Manang ngununana. Nana ko namlatan. Tani, manulad diferensya yung atawon ka dati anak ko. Grade 5 to ni Jingjing. Jingjing tinaga na? Why? Jingjing, tinakakaasing ubing. Kinak man na tsinelas mo? Nakit, datarnan. Talaga nakakaasi ka. Pati arwatin nyo, tilangayo, pero may nagkapo kayo tipudot. Lala, umay kayo, tayo tulod kayo. Panakkalin nga balay, manon nami. Nang, baka kit no stricto datoy. Pwede may lukat tiri daw kat bakit manon nami nga lalanga ti dunya tilangan. Belia. Ma'am, di kito yo. Jingjing na tanagan ti ubing. Kasla di damat kabaylan sa tagtrabaho. Nagrapis ti bagi ti babae at naga mo? Esther, Jingjing matanak ko. Sulalala, no ti mila kasapulan talagang katulong. Malagang dakay kumakayat nga lain. Abi duha kay nga rod. Duha kam tinulong ma'am, kosta nga ada ti anak ko. Grade 5 to ti anak ko. Lalala. Sobra ka nga rod. Oy, Belia. Alam mo na tatandaan mo. Thank you, ma'am. Kinitak manong name itin nyawat ti bakut. Jakmat nakita ata inlimod naman ngayong paputput. Ti pagpintasan na manong name na kompleto ti panangan mi. Gabotayin bagami manong name ang bising kami. Mabising kayo, sakbay ng itid ko kata kayo ti kwartuyo, ingay hindi at kusinan, takita nyo at damakan nyo, lan. Ay nakita mi manong name ang pinainawan tinangnanganan. Nakawarwara. Anak, my God, amutat pangalan tati kanenta. Eto ni, hala, agaw ka, ang tugaw kan, ang kapagbugo. Ay, gripo to sa dito, data, gripo. Hindi makapangan kami, makiinaw kami pa yun nga ginawa nung nami madalo sa amin ti kusina. Yung patuldo na sa tinuntian ti kwarto mi manong nami budeka. At nakatri dita, na mabalin nyo nga pagidaan. Kaya, dalusan nyo, ornosen nyo. Ornosen nyo doon, nawara-wara. Napudot, ma'am. Napudot at bodega nga ron. Electric fan. Lala, ikanda kayo ito electric fan. Nung maornos nyo, madalusan nyo ito, maipag niyo, rumwar kayo doon, ibilin ko, digitinaskin nga ramidan yung agina. Pinulungak ni Nanang manong nemi numanimmadlaw ko ngagsarden. Nanang nga pa Alanang, nung mabanog ka, ginanaka ta siyak ti mangituloy. Ore ta, napiksak nga, agbagkat kada gidoron. Apay nang, awan, banog ko lang neto'y. Nakakamangang kay mata na. Adumat na kan tayo, napsug tayo. Naimasmat sinda tayo. Alang arad, itsikan ti bang ituloy, anak Agalan, tuloy mo ta, ginanak labiit. Inimalpas ko ti trabaho, manong nemi kasto na ilingid ko. Nangalak manong nemi, ti tuwalya, ti underwear ko, manong nemi, ket sinapul ko ti banyo. Hindi makita kong ti banyo, manong nemi, nakawarwara, nakarugrugit. Hindi makita nak manong nemi ni Mrs. Fernandez. Ano, Bram? Inalpas mo yung dinalusanan di bodega, ma'am. Ninanang mo, agin inana na banno.
Nagdigusak ko ma. Ala, nagdigusak ka rin din. Pambaram dalusanin ha. Amom tagdalos ti CR. Anda kasto nga CR yun di probinsya. Uno di Ilio. Nagkakara ka ti suro ka. Kasto tagdalos ti bawal ha. Natutuo sa ram. Dada. Na upram pa lang sa muto. Natutuo sa ram mga mangbaras. Ha. Dalosam to do. Yan. Sabunam. Tiles. Alwada ma. Baka may kalis ka. Ito pataulom. Tapi kan kastat lang. Ano ma'am, nakarapis ka kang ubing. Padam linanang mo narapis. Ngayon wala, barbaring lumukmag kayton. No dito ti pagyanan nyo. Talibret kaan dito. Ya, no anyat ka na me, no dalagid na bati, isut ka na nyo. Muna pa lang ang dalusam, sang to ang agdigos kawain. Insurok matan kang kano anyat ti aramidem, kan aramatem nga sabon, pang sabon mo kiti tiles. Manong nemi, pasarimat makabuhi ag iti sine. Okay. Iti cellphone, dikit iskes ko lahat nga saan nga naimot. Kat bakit kitak ba't nakakasto nga klase nga CR ko na damano. Kaya bakit kitak ba't dikit shootingan nga agdaldalos nga katulong. Ison titinulad ko manong nemi, Numan pekastawan iti bannog ko, inaramid ko ti amin. Aging ka, manong nemi, namagan, kat nakakinkintaban, kunan, sa nakadaldalusan ti Paul, manong nemi, nabayag sa amin ng awang katulong da. Meaning, makatulong ka talaga kininanang. Dua kaming katulong da, manong nemi. Nagdigusak, nagsukat, kat ore nagsukatak, mansa-mansa nga daan mo ti panagsukatak. Pati ti underwear ko, ti pantik, manong nemi kita, but-but. Basta lagi di anda kumalub, kunak nga makuna nga, dalagid di si, dati kunak nga, garter na. Ito sumre ka kiti bodega, manong nemi nga yan ni nanang, nakaturog ni nanang nga kasto ni lingat na. Pinunpunasag manong. Kalpasan na napangkibaga kini Mrs. Fernandez na masakit ni nanang ko, daniit na. Kasapulan na electric pan, ma'am. Masakit kaya mapa-electric pan. Sobramat ti pudot namin. O rin nung nakalukat ti ridaw, kan nakalukat ti basit ng tawa ti bodega. Dada ti electric pan nga laim. Paring numayat pa. Mayat dada. Simbrek iti CR manon nemi ti bakit. Iti rumarumis isa. Nadalos ti na may amit ti CR. Talaga makatulong ka kininanang mo. Ma'am? Asino ti kadwayo? Sumangpet to digiti anak ko. Agraman ti asawak. Mga pabisina ti asawak, idinto ta digiti anak ko talong estudyante ti college. Ana? Kumusta nanang mo? Maturog man. Ketsi ka. Umay ka. Yan tangik taliing kang agdalos. Digiti silad, digiti anak ko. Dalosam. Ha? Oy. No anyaman digiti makitkitam, nga mabalim mo paginteresan, nga mabalim mo nga aramaten, sa mga lalain, ha? Mawatag tikit mo sa ma'am. Tanuwans nga da mapukaw. Sipo da kay ditoy. Awan sa bali yung mga no saan nga. Takayo nga gina. Hanggang to nga galalat sa mga kukwa. No at daman maalami. Itad ni no sisinuman taking kukwa. Isurrender mi no kwa. Kunak manong name itareta no kat ibagbaga ni nanang kaniyak. Nga di mo tagikuha sa mga kukwa. Ore napidot mo. Isursur mo no sa sino taking kukwa. Tas tamad no katararamidag iti manong name. Ang di agbasbasa kiti lugar mi. No at damaragrig nga bullpen. No lapis. No anyaman di tanga napatigabanag. Isurrender ko kini Mestrami. Ores ang kukuman nga isurrender ka po ta. Pud da lapis ko. Kat nakapito na pindas nga lapis. Dinalusak ti tadlo a kwarto manong naming nga nakawarwara. Wain manong naming bilin ti bakit. Nga iturong ko ti kama.
Ikarigatak nga maituron tapno masaplidak iti sirok ti kama. Ito mo na kwarto manumnemi ada talo nga kasut nga nakupin nga narigrig nga dati sirok ti katre. Awa mo ti makitak nga alahas manumnemi nga narigrig. Insurrender ko kini Ma'am Fernandez ti talo nga kasut. Nakitak na ito iti sirok ti katre, ma'am. Dada ito'y, awan sa malin. Awan ti na ay rigrig nga ribo. Wano dito lang nga talo ti itid mo. Tapos parang aday surrender mo. Kailangan ta bulsak? Ay, awang bulsak, ma'am. Short mo. Baka niligpit mo na pantim. Awan, ma'am. Talaga nga awan. Wano yung tulim mo? Ma'am, kas nakon. Wari marigrigat kamlaing. Wari bagbagada nga jing-jing nga nakakaasing obing. Saan ko marami tagtakawon mang tagiwat saan ko ako. Alalalos to lang. Isobrat mo nga dalasan di duwapay nga silad. Itadakon ti may kadwa nga silad manunemi imay na kondinano ni nanang. Anak mayatan di bakik. Tulungan ka. Tatap no alalisto tama. Nagdalos. Kalpasan nga nakadalos kami manunemi. Nagsangpeten di kiti kabalay ni Mrs. Fernandez. Ni Mr. Fernandez. Kinasarita na ni nanang. Ay, nakakot-kot to nga. Kabaylam nagtrabaho. Dua kami ta anak ko, sir. Patam nga nakot-tong. Nagkakaasi kayo man. Barbarang lumukmag kam to. Di kita anak ko. Managbaon di kita anak mi. Nagalisto kayo lang, orakit dua kayo. No, aday bawon da, tagos ka ba, aramidan nyo. Kada peso man. Baon dito'y, baon dita. Kahit no, adaman na kita saan nga dagos nga matungpan. Bugkaw dito'y, bugkaw dita. Baon ay matit, manong nemi. Saan lang nga jing-jing nga nakakaasing obing dito pati ni nanang. Nga balik, bugkaw matla, bugkaw ken layat. Ngayon baka intuno ko, hanggat may edisoda dyan layat. Ninanang tinagluto, manong nemi, pindasan numit kedi. Ada ni Mrs. Fernandez sa mga isuro, noan niya di kita ihan na nga amuha lutuan. Inimas namat kedi tinangan manong, siniribiyang miida. Kaya di makapangandan, nangan kami matan kininanang. Nanang? Dati iti pagpintasan na niya, tanuan at kananda, sumati kananda. Tasan damat nga maibus. Sungarod nga mukto tiramide ko na nakat kaadog latatagduto tapno handa nga maibus. Handa nga maibus, isot kananda. Hindi pa nagsasareken ti klase na panak in-enroll ni nanang manumnemi. Makita mlata, nakapimpintas, terawaten, di kiti agbagalin nga ka-eskwelaak manumnemi. Nagsultumot kit din ni nanang manumnemi, ngayon saan na nalagip ngayong katangan naktibado. Ti mo na ginatang na manumnemi kit chinelas. Ngayon kabot maiparit ti naka-chinelas mapanagbasa, gimatang ti sapatos. Yung tiarwatan manong nemi, sampay lagi matang, ta siyempre agnupurme akto, mabaling agpadaik, ta tutunupurme. Makabulan kun ngagbasbasa manong nemi, iti nakabasol kami nga di mimet basol nga kina. Manong nemi. Pinagtatakaw da ni nanang, manong nemi, inukaganda, ti bodega nga pagyanan mi. Ti orno-ornongen ni nanang manumnemi nga kwarta, inaladay. Kwartak deta, haan ko nga nga kwarta. Bayad, iti mapukpukong alahas. Mangibati kayo kumamit. Mangibati kayo kumamit. Ramatin mi pagtalawan da kami sang kadi. Talaga nagtalaw kayo. O, dada. Ibatik para kang kata kayo. Nanang, anak,
Amo ti Diyos, nga awan ti madingaramid ta. Nga maawan ti maaramidan ta, no, di mangalat ti andaman nga arwaten ta sa pumano ta nito na. Papanantang harot manen, mapantag sursur. Agsapul ti sabali nga trabaho ta, anak. Nabadasan mi manunemi ti imihan nga nagedda iti sanggir ti may nga pader ti may nga balay iti ti kalsada manunemi. Tawamet nga rod ti magpasangbay kada kami, tawamet tandamet kasapulan ti katulong. Kabigatan na manunemi nakariing kami. Anak, naimas mo ka di madlang tinaturo. Sana nang adutla mo. Dakay nang. Sige anak, may kan. Awing kayam. Nanatpet sa itan. Narepatan nyo ka din ng happy birthday, anak. Wine birthday ko itangal daw. Anak, kahit mong ipaalagkan ka. Ninanang mo, manupit na bati ang kwarta kada kayo. Baka pamigat. Awan. Anak, umanida ito'y ore para kang kalaing. Uray no, sikalang timangan. Nagna kami manunemi nang narugit terwatek. Ore terwatek. Umay katamang kita tatiwid lugar ang paglingan ta, tagsukat ta. Nagsukat kami manunemi. Ti nabit pa ya ginatang ni nanang nga badok, ti pinagbadok. Nakasapatos akmet siyempre. Ore ni nanang manunemi na pintas ti arwaten na. Nukas ti arwaten ta, amang no ibagada nga saan agpampamarang talang sumrek nga kwa, nga katulong. Gagangay lang ang garwat ta ti kastoy anak ta kwa. Kapot ti birthday mo, sumrek ta iti class nga restaurant. Hala ni nanang, manong kat ti kwartam, kidantan tuno manay. Ore may sa lagagangay nga kalakaan nga order iti may isang class nga restaurant. Nanang saan latan? Nanya ti saan? Mapantalatan ti karinderya. Anak, gabo ti birthday mo. Sa nadulos mo terwaten ta. Matamak ko nang palpalamata o no. Nakurapay ta. Sumrek ta ti hotel. Iti restaurant. Siyempre kam nga rod manong nemi kat nagpintas nga restaurant. Ado di kiti bangmangan manong nemi. Adda bakante iti asideg mi. It is umasideg ti waiter. Yes, ma'am? Dito anak ko birthday na. Iso lang ti kahit ko nga igatangan ti special nga pansit. Ti pansit kahit mang paitidog ti bagi. Ti bihag ko na kuma. Good for, ori good for one. Kasi ka nga rod, ori sana ko. De good for one, pagbingayan milatan. Birthday na, sa pansit lang tigat hangin nyo. Basta special ang pansit, ha? Manukad ti bayad na. Kinita ni nanang manong name ti menu. Do manay, pagpagiso. Soft drinks, hanin. Detilatan, service water yun. Sige nga rin, orayin nyo lubiin. Ngayon di manong name itagbuelta ko ti gwapo nga waiter, ada bigla nga nagtugaw manong name iti bakante nga lamisaan iti asideg mi. Isumaten ti langanan iti adong ritma nung. Hoy, sige agpalpalama. Kasano nga nakastrek ka dito? Hanag ang palpalama. Sir, boss.
Adala ngamin, tinarimaan ko nga wadta. Iso nga medyo kasti tilangag. Nagpalpalama. Agorderak. Ada kwartak. Ay, ako matitiwalit ko. Strategy. Luma na yan. So nga pa nang katuin. Kura ka, mabisinak. Dati lang ko mga special may sa good for one nga pansit. Iti dasar mo. Mapangkualan. Dula amin nga sa puano kan. Nakita ko man may induron na tilalaki. Sabi nga di mo amot sa o. Nagagpalpalama. Narugitak kabut at dati na rimaan ko nita. Nabatik di wallet ko sa jay. Dula amin yung style mo. So, sir, jing apay, ang kamakibiyan anak. Haan, kura ka, nanang. Sir, abay, dadya order ko nga pansit. Nga para kanyak. Kapot na pansit mo ti order na, isulangin ti pangintadam. Kasi ka nga din. Ang kabali, anak, apay natin, talay pagpagam, sipar mapising ka birthday mo. Nanang, adadang nakakaasi isunaw, kitang tilangana. Tilangata kat napindas ti arwatan ta. Isuna kat saan? Iso nga adadang mabisin isuna. Pangalan tanto pa nga ti pagkaanta. Numabisin ta. Bali nang. Basta, atakanan na. Idi-idasarnan manon name di pansit nga para kumakan niya. Kasta oray ti panang buya may kininanang ti panangan. Ti impagarop. Ti lalaki o nga waiter kung nakumamanon name. Ngagpalpalamata na dungrit nga ron. Namti ko nanang anang kumanong name. Anda na lang tinarimaan na. Iso nga narugit. Mabisin nga talaga. Oray tasang kami matkadi mabisin onay kininanang. Binayuboya mi manon name ti panangan na. Aging kan ibus na. Kada di service water nga para kumakanyak. Ison ti minum. Thank you malasan ko. Ano naga mo? Ching-ching. Tinakakaasing ubing. Si kamet, Mrs. Belia. Thank you ha. Kasano kayo naroon? Mabait lang. Iuredak dito eh. Tano, makita lagi dati wallet ko. No saan ko narigrig iti adayo. Do adain jay namnamaik ngayon na. Agsubliak to. Ore ada dun to peti bayad ko kadate ya. In-order yung para kanya. Yung remuar kami manong name. Anak, di mabising kaitan. Nga bali na nang. Nakatulong akmat yan at mabisin. Di pagkastawak anak ko. Birthday mo pa eh. Special na pansit in-order ko para ka na ta. Adadamat ang naimpakamot sa bali. May ka nang. Ituloy ta timagnahan niya ti amom. Baka no. Adam mapidot ta nga kwarta. Kaya ora da mapidot ta. Di mapantaman la isurad dari ti pulis. Tapno isarak da no sa aking kwarta. Depende No, nakarugrugit a kwartan ta talagang nabayag na nairegregdan. Di masapul ta mo. Sa bagay. No makapidot ta. Sige, magnatangarod nga Nana nga pa eh. Ang pagkasarapahin mo ng tibarukong mo. Nana nga pa eh. Nanang! Arayatan na kami! Arayatan nyo kung ni nanang ko! Arayatan na kami! Manong name nakabaybayag ti amok it awan tinangarayat kada kami talabsalabsan takambatlat ta. Ngayon pagamuan tinakanggiga kon manong name ti Serena ambulansya. Kadagay matlat ti mawag manong name.
Kad nakitak binuyak manong name iti panangikargada ni nanang ko iti jakamuno ani reja katre nga daligay na. Sumurot akmat nanang ko isuna. Sigaglo kagan. Pinakatanda manong name iti jakamuno anat impakad da kang kuwana iti adda kami iti uneg ti ambulansya nga agtartarayan ti ambulansya. Impanda di may sa kwarto iti basaek manong name ket emergency room. Nagtugawak manong name nga nagdumog nga nagpakpakaasi iti Diyos. Diyos ko, Diyos ko. Di adadan tumanen nga siyak ni Jingjing tinakakaasi nga ubing numatay ni nanang ko. Kamusta awanin ni tata ang kadi minamnamain nga agsubli kada kami. Alpasan na. Dalagi di grabe nga sakit ni nanang tamasansan nga sarsarapain na ti barukong na. Dadya pa nang kuidi tapilitin ni tatang nga tagikwaen nga romansain nga akwaen. Maiparit kanyak kunana. Maiti kanyak kunana. Landay bagbaghan nga da sakit na nga maiparit kang kuha na ti mabanlugunay. Diyos ko, Diyos ko. Diyo ko maipalubos na siyak ni Jingjing ngang balik nga nakakaasing ubing. Awanin ti amak sa numatay ni nanang ko sa dinno ti papanak. Sa dinno ti papanak. Itibay ampunan. Sa bagay, yung nakakaasik anumat na giti at itibay ampunan. Idinwardan ni nanang manonemi iti emergency room. Tinamag ko, Doktor, kumusta ni nanang ko, Doktor? Ori baga king sa mga maawatan. At ka na sakit tinam. Matay ka din ni nanang ko, Doktor. Saan nga maoperar? Matay ni nanang mo. Operar? Pakalang ko mga arod ni nanang ko. Pakalak iti gastusin para ti operasyon. Naging kaman ng naming impandan iti may sa kwarto. Agmay may sa isuna iti dayta kwarto awang pay puot na babantayak madong nga ararakupek ti bahag nga yan di kiti arwatan mi. Oray sakit maulawak pagiding kapat ang bisinak. Jak na migat, jak na ngaldaw. Hindi makapuot ni nanang. Kapag sa balin ti badok. Jingjing, anak. Nanang. Nagpaarayat akin dogan na ka ti ambulansya. Impanda ka ti emergency room. Kalpasan na, impanda ka dito'y. Hospital. Una nang. At ano na ka nang sakit mo. Kat kasapulam ka ng operasyon. Kaya ko na, nak. Rumartamat lang dito eh. Awang pagbayad ta. Awang paigatang tantikanin ta. Mabisin ta pa yansahan. Pangalan ta ko ti pagbayad at ospital. Ini malokatan tiri daw manon nemi. Doktor ko na. Gapota talaga nga. Doktor ta nakabado iti puraw. Ken naka face mask manon nemi. Mrs. Doktor. Kung nati anak ko nga ti painding siyo ano ken. Nalagamit nga sakit ko. Sakit ti puso. Sakit ti puso ko na ayon nanang. Jingjing anak. Kapila sumungsong bata. Kasarita ti doktor. Ibagata nga awan pang maayat ta siyempre. Rumor kami matlaing doktor.
O ano ti pagdanagam, Mrs. Gabata nakasaganan ti amin. Saan nga siya tinangasikaso kata kayo itay? Taampay ang oras ti panag-duty. Gabi tayo mamuhak ti sitwasyon. Nabuya kayo. Ito yung pakita na kanya ng video. So nga mahit ito'y kalpasan nga. Ibaga karagiti padak nga mangakas nga may ready din ti operasyon. Awang pagbayad ko, doktor. Kan mabising kami. Kagina. Mabising kayo ata. Dahil pansit ng order ta anak mo, ganitad mo pala kanya. Inikat na ti Christmas naman. No? Sika? Sika din ang ante pansit ko? Mabising naklaon na itay. Ni Perjana. Nagdardarasak kaputam at the emergency. So nga, naladawak. Kaya di patag mo lang ang doktor, tinangasikaso at emergency. Kalpasan na, da sa baling emergency, nga ninanang mo. Doktor ka. Boy, doktora. Saan ka nagpalpalama? Di ba kakman ganda tinahamahan ko lang, so narugitak. So dahil matarimahan ko, kalpasan nga, napapandibising ko, nagkawidak, naggurubuat, dalipatak na wallet ko yung balay. So nga wallet ko itan, dan kwartak. Mabiglay nga, mangipa-strike ak dito, tikanin yung gina. Naimas nga makan. Kalpasan na, ito oras na alas 2, numalem, misis, marugyan doon ti operasyon. Ngayong doktor, pagbayad, siya konti makamo. Abag-sunay. Dito iti paglaingat. Operasyon ti puso. Babayin ti tulong ni Apo Diyos sa kararat tayo. Umatidug pa ti biyag mo, misis. Doktor, peso ka di. Takayat mo ka din ti matay. Ijak pa kayat, doktor, gaputan nakakaasi ni Jingjing. Numapanawan, numatayak ng inana. Iso nga rin ako na. Tapos saan nga nakakaasi ni Jingjing. Masapol ng pao ti biyag mo. Masilpuan ti biyag mo. Agkararagtakin na po Diyos, nasapay ko balagi ti operasyon. Umat pa dito inoperak ang nagbalagi. Iso nga adadang agbalagi ita, takasapulam ngagbiag ka, tapos saan ngagbaling nga nakakaasi ni Jingjing. Fast forward, manong name. Balagi ti operasyon. Nalasatan manunemi ni nanang di sakit ng grabe. Naadan pa iti trabaho manong. Tasimrek akas janitress iti hospital abagtrab-trabahuan Dr. Mendez. Ngayon librek iti special nga pansit manong nemi. Anabalik ko na nga saan nakamangan birthday ko pa'y. Basta tinangangamin lang anak at mabisbisinan nga nakakaasi ni ng Doktor Gayam. Nagyang kami pa iti balayda manong nemi. Agraman ti asawa na kenduwa nga anak na napadak nga ubing idi. Ket iti panagyam iti balayda adamaten trabaho ni nanang manong nemi ti janitress isuna akit saanen nga nakakaasi ni Jingjing tanapintas ti arwaten sapatos na nga mapanin nga agbasa manong. Kanadabalon nan, saanin nga mabisbisinan, makamerianda pa yen, manong nemi. Adda pa yen maipadawat na, maikan na, iti merienda, no, adda kitay awan merienda na nga nakakaasi. No makita, tilangak kadakwada idi, tasyak ti nakakaasi. Kakaasya kida. Kakaisuna, nga mayaten ti biyag mi, manong nemi. Fast forward, manong nemi, nagbalagiak iti edukasyon nga rinagpat ko. Tadire-diretso manong nemi, nga inaisagan ni nanang ti panagbasag, manipod naggraduar ti elementarya, high school, ken college. May sak nga nurse, manong nemi, nga agserserbi ita, iti hospital, nga pagtrabahuan ni nanang ko kas janitress, nga pagtrabahuan ni Dr. Mendez.
kini Mrs. Mendez kunak tagda agyan iti parmasis ni Mrs. na. Kaya oray manunemi di kiti anak da doktor kini Ma'am Mrs. Fernandez naggraduar dameten na pintas nga trabaho na nursemaid kan doktor ti anak da. Boyfriend, ado da kita agar-aram kanyak manong nga mawampay tinamagpitik ti pusok kadakwada. Ni tatang ko, dahil di tatang ko kunak. Dahil di panggap mi nga sa pulan manong nemi na ibagada nga natayan tilayangan tanam na tingkam sarsarungkaran. Asawa ni nanang, jakla mo, nukunana numatungpal na ti kunanang saanin nga asawa. Kalpasan nga namuan na nga balo ni Suna. Kaya nukas pagarigan ta, ag-asawan tupay, agat karbangan na reta. No umununan tong ag-asawa, sakbang ag-asawa, agat posible nga mapasamak na ito. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong, kadagyaman naklaunay, ti anus mo, anang ornos, kalpasan nga nakinsan keng ka dito Italiana, kaya tagyaman nakmat kadagitiri nagdengeg, kaya sapay kumatad namat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga ron, tagyaman nga pagayam mo, Jing Jing. Thank you, Jing Jing.